Mātou te vi I al peo e lo mātou tua. Lo mātou te mā. A lo fio mai le langi. A lo iai fatasi mai mātou I so se mea lai luwa ngangu pa ia. Mātou whaftei atu o nei aso. O mātou mau o whapopo ina aso lo mātou ola. Le ala lava lea mātou te vi ia ai ma whanene atu ma watu le vi inga ia te oe. Mai o mātou loto. Me se fore ni fiafi o mātou o mai ai whatanuina le mātou Paul Klame. Mātou te whaftei atu le tua. Mo mātou whape atu. Whaftei tele lava I lo lofa ma lo wanga le lei. Me umasa e whaia mo I mātou le nei aso. Nei o mātou o lia mai fole nei teimi o le mātou Paul Klame. E au whape na foe ona mātou sauni te talala upu ma whalongolongo le tua I le mātou mta upu. Mātou wala watu nei fiafi le tua whamole mole se e mafuta mai mātou. Lau nganga pa ia mai e whauina me umala mātou whaia. A mateina oe me uma, whaiwina oe me uma. Mai e maua se taua, maua se o ngā, maua se o onga le lei mo I mātou nei fiafi. Ala le mātou mta upu. Whamanuia iau tangata, whamanuia le tua mwhau I me umala mātou whaia. Meise o nei o lau auna. Mora ngā ruenga nei fiafi vi ia oe whawau ona Yesu mātou wala awa tuai. Amene. Whatalo whatu nei fiafi lau whasausaunga Samoa. Swafa Yesu le tātou li, mo le tātou whaola e whatalo whatu I foi. E lau whasausaunga nei foi fiafi. Ma lolo so I fua mau ma langi mama. Ia. Le fo tātou o mai le fiafi tātou whafsangai, mo tātou tel noa. Whatau ruina le tātou Paul Klame pio na masini e song 40 tasi le tāle walu. O le tutu o le Upega ile Loloto au nātou e foi lau tō au na leo poni fonti ia se ia whape na foi ona whaiwina le tātou mta upu se fi stemi o nei fiafi ia ai ia whamanuia le tua I me oma whau I me oma la tātou whaia whatalofa atu e au na le tua whatalofa atu foi e ta mama tina le ngata foi lea o nai tātou usum tua whawhine o lo tono whalpui tono mota ngase ngase le ngata foi leo lau whainga luenga ngā lulue le nei fiafi ia ata alofa ia te utau. Ia le ngata foi leo nisi o whaafonga mai so se vaenga o ke lope o lo tātou wau mawai manonofo ai ata alofa ia te utau le nei fiafi. E foi nisi o malanga mai tonu au kila nei ata alofa ia te utau. A foi fo steimi mo mua nei o lau whaafonga mai ma lau mai mo mai il tātou Paul Klame leo tutu o leo Upega ile Loloto whata alofa whapito ia te o le nei fiafi soa foi Yesu. Ia ole ni foi fiafi ala tātou o atu le tātou mta upu I peo na masani iai. Ta lofa vorsunga ia sau ma ngā lua atu ni fiafi ia vi ia le tua. Ia whamunia foi le tua I Paul Klame peo na whalongolongo o tiai ma whafonga atu ia ni fiafi le mamalo le tuno ia whamunia le tua tusai ma Paul Klame ia nai whanau e mese o le kālesia e mangele. Ia le tua. Ia le fiafi ia Samoa le tātou mta upu. Tātou se atu I le tusi le ngā luenga le apostolo. Mta upu sfulma le ono le u tātou iai. Sa tātou ngata mai le tāupu sfulma le 5. Ina ua foi mai ia le fono foi lea le fono tele lea sa fai I tonu Yerusalema. E tau su e se fofolo fafita auli. Ia o le watu leo se polo inga I nai tangata nu ese ina ia whapenao na peri tome ina I la tau ma I o la tu tausil tu la fono o na fitoa vea I leo I la tau ma tangata ele ngata te lia I tono le kālesia ia e fo I la tau ma tangata e awai tu tono o mea tangata iuteia ia le ngata fo I lea ia mo la tau maua le tau a miutonuina ia ma le whao le tanga pe o me uma ia na manau mia ai ia le nei foi a tu unga na tu ina atu e tangata iuteia meise whaia unga na latu avel nei mta upu tono le kālesia Antioka le lana mo le tali ma tu e foi atu ai ia Paulo ia mapanapa e fatasi ai manisi no tu e moli mawina ia le I unga fono mo moli atu alo ia tono le kālesia Antioka ina ia whamaunia ma ia aone I se vevesi ma ia longo atu ele ai ele o se mta upu le na atu malauria na atu tono le kālesia Yerusalema e se le na vaenga mai le o se manatu na watu I toe ina mta e tau le kālesia a le me taunu whai
ia ele mana o mia le peritomeina o tangata i uteia me se tane, ia le ngata foi lea. Ele mana o mia foi ia le tausi o le tula fono, se i vanga nā ai la na ia inga, tūlanga o mea na mamoli atu le whiau, o mea te tau ona tausia ia ma whapena ona whaia tangata nu ese, ia peila o ese mai mea ai i awe tupua, whamama i la tau mai tūlanga o mea ai, ele anga i la tau, ele ngata foi lea o le whaitaanga ma le muli lua, ia ma mea whapena, pe o nai folele minor condition na mamori atu, pauna me te tau na tausi ai, ia nai tangata nu ese. Le foi lala na o ia le whainga malanga ma tangate e to olua e ma le tangate ingo ia sila. Lea na watu na maea o na whaifoi fōwhanga mea uma e pe o na manaumia i le o whatasi ma le o malanga. Ia ona le toe fia foi lea, o sila e toe foi i Jerusalema. A walu na o lona soa le na lao atu, toe foi o ia. E no foi lava le tangata le o sila. Ia mataulia la, o le amatanga o le, bole whai unga foi o le mtaupu sfulu ma le ono, le ntatu whita winai. Lea na iei ia se toe fetu na inga a Paulo mapanapa tusa o le malanga le o le a toe a mata. Le malanga lona lua fa apostolo ale apostolo Paulo. Lea la e ele malanga lea ua mana o mia le toyo e pe ona fa mai Paulo ia panapa o taunta toyo. Ta te o e asi ia le auso po lau ke usiano e misi o ka le sia sa ta fa tutuina ta o e toe atia em toe fa asiasi ai ia ai na mana ola ia le lilea o panapa e tu sava noa la tu te toyo ai mai Ioane Mariko e toe avesione tei ia e whaimari to ino Paulo le ai a whailava na foi mai e le maea ia lana soso ani mai i le tā whainga malanga mua e le ai i le tauono tā ho tā tutoyo ma ave nofo le lei i le kalesia i Antioka a tonu e au ngā ai ia na whaiesi na whinaunga lai titi i na i ula le whinaunga i na ua mali lie fatasi ia ole ao panapa ma Ioane Mariko anga i kuperu pu le lava mo anga i kuperu ia ai tudioso le uli ia o Paulo ia maua loa malana au malanga ia ole lilea o sila ia mala ngai atu loa ngai atu suria luatu ai kirikia ia ma luatu ai loa ma mata atu ai loa le malanga lona lua fa apostolo le apostolo Paulo lo ringala le malanga lona lua e lua ona vaenga o Paulo masila na o ngai i atia e asia ia ao panapa ma Ioane Mariko ia na ui atu ia anga i kupela o i kuperu ia ma ngai atu ai anga i le tu sifo ia ai anga ia Paulo masila anga i le tu i matu anga i sae si ia o atu na te umwhai on fia o atu i la ua i Asia ia ai la tatu whanongolongo pola ale mea o le ao ia lea whainga malanga. O le amatanga o le matau pusul ma le ono, usum tu whawhire le fiafi. Whapelon whaitawina ua o i fo o ia i teipe, malusa, whaauta foi, sa iai le tasi so, o Timoteo le ingoa, o le tama le whawhine i teia, e whatuatua, a o lona tama o le eleni ia, ua tau le leia o ia e le auso i lusa ma i konio, ua mana o Paulo la teo, maia, ona ia peritomeina lea i ateia, ona o tangata i uteia o iai inu, a wa iloa e la tau umalava o le e leni lona tama. Wa ui ane i la tau i ai ma la tau tu inatu i ate i la tau tu ngā fono, ua tu ele au apostolo ma toe ina o Jerusalema. Na tu ele au apostolo ma toe ina o Jerusalema la tau te tausia. Ua wha maalosia fo i le kale sia i le whatuatua, ma ua wha to te leina i le aso. Ma le aso, o se au tū ole, ne e fiafi e wha persona wha ulu te leina, i le mata upu atolea.
E le tu la fo ina o e le tua I lau whainga malanga. God will never leave you alone or forsake you in your journey. E le tu la fo ina I tātou e le tua I le tātou whainga malanga. Tātou wawai fo I le tau sanga ma le tātou whainga malanga whale tau sanga. E le tu la fo ina I tātou e le tua usom tu whawhini. Te tai mai lava I tātou e le tua le fu o mai lava e le nei masina manai toe wa yaso le nei tau sanga. O lo te tai pea I tātou e le tua. E ui lava e ei whaingata, e ei popo ngāna tātou fta ia I lala. E ei fo e ia le wala aupa ia le tua I nisi pele ia I tātou. Ma vai ai ma ftanga. A o lo alu pea le tātou whainga malanga a ngai le lumanai. E le o tu la fo ina o e le tua I lana tau singa I yaso te tasi o le nei fo I tau sanga. E fa pena se au tu o le nei fo I mata upu. A mata le mata upu le nei. E le maua o lesi fe soa soani o Paulo mo le whainga malanga. Ma a tau Timoteo o se tasi ne o tangata e longa lona ingoa. I le ngā luenga wha apostolo, ale apostolo Paulo. A mata tuai le amatanga o le malanga lona lua. A mata ulia fo I wha malanga le apostolo Paulo. Na le tolu lea e tele inga record pe tu sia ma tu spaia. O le si malanga e le o yeini on tu singa. A o le malanga lona lua ma le malanga lona tolu. O lo tele ai ia le ta ua ai o le tangata le nei o Timoteo ma na vea o ia. Ma se tasi o atali I whaale nganga sa siliona lata I le toina o Paulo. Tangata le o Timoteo. Le sau le whamatalanga whapea o le tangata o Timoteo. O ia o se tangata sa whapena o na o ngā sa fia I ai tangata I to tonu o le auso po le au keusano. I to tonu o aia te lo o iei ka le si aia wa le tau mai I wa tupu ma ua. Wa ola ma ua whaolo laina e ka le si to tonu o lia ai. Mai sa tau le leia le tangata o Timoteo to tonu o Ikonio. Ia malusa fo. Ai o ia o le tangata e eilo nei tū nu ese, o le winga o le tangata e lei ato atolo na tūlanga wha tangata I uteia. Ale mana o Paulo na te avea. Ai tele I na ui le apostolo Paulo. E le ngata alu nu ese. Ai o tu fo o ia nga I tangata I uteia. Le mwhana wha tamala Paulo I tangata I uteia. Ai le mana o la Paulo e la te o e ave ia le tangata leo Timoteo. Ai le I peritomina. Ai le I whātaunuina le peritome e sa. La ngai loa uma e tangata o nuu ia la au iai. O Timoteo o lona tama o le eleni o ia o le tangata nu ese. E le se fia whaalongo iai. A tonu fo o le ao o ai ia ni tūlanga o le whaingata o le tala le lei. O na whaofi le tala le lei. A ngai I tangata I uteia. La whaingata ai. O le mea la e tātou te o se mea tā ua tele I le mea le ua whai la apostolo Paulo, le ua peritome ai stama o Timoteo o matua, peritome. O Timoteo ma le mea le na tupu ia Timoteo, peritome. E pe o se awala lau papa. It's like a preach. So that this very special act or special occasion or special things that happen here, it's like a preach. Mawhai ei o na alu le tala le lei I tū mai lua. E a mai whaatasi ai I ani culture. Po ni ngangana, po ni anganu. Po ni tu ai ngā tangata se lua wa mai whaatasi I tu tonu o le wha o la tanga a Yesu Keriso. E ala I le mea leo tupu. Awa ana whaapea e le whaia le mea lea. O le ale mawhai o na mai whaatasi tangata e whaanongolongo mao la tu ta lia whaatasi. O tangata nu ese ma tangata I uteia. A tonu o le atau iaisi na whaawhaingata could be a very, very difficult task to bring together the two customs, two culture.
ai ina ua fai le mea lea e Paulo ia Timoteo. Sa whaingo fie ai o nao mai whaatasi tangata e le ngata o Sunako, nu ese, ma tangata Iuteia. Awala no winga e o mai tangata Iuteia tu ma mao mai whapea. Whawewhenga o mai tangata le peritomeina. E mamoli mai le fe aulea o le tala le lei ia i manto. O na whailea ma stumbling block, whailea ma whaale me lave, i le ala o le wha o le tanga mo tangata Iuteia. Ai whape na foi tangata o nu ese, ia walanga foi o Timoteo o le tangata nu ese, sa le i peritomeina o ia, lo ringa la lava o kei tangata nu ese. A le whai to toa leo te tala i po le awala leo mwhaino mai whaatasi i se awala lau papa e o mai whaatasi ai ina ua mawhai o na peritomeina Timoteo. Whaingo fi ai le fulu o le tala lei, le alu o le tala lei, so that they can be easily pursue their goal is to bring together anybody, regardless. A mai whaatasi ina ia o la tu maua whaatasi le wha o le tanga. E ata mai la le tangata o Paulo. E le te i whai ale mea lea. E iai le mafuanga na lai ona peritome ia Timoteo. O se awala wa whai ale apostolo ia wha o ngā ina mo le awala le wha evangelia, evangelism. Ina ia ona manu malo ina ai tangata umalava. Mo ke riso Yesu. Sa lole e ia na upu le apostolo Paulo na e whai atuai i a Koronito e maua mai e se winga o le mele tātou tala noa. Le mōmor Koronito lona mata upu iwa a lona whai upu e lua se furu ma le lua e whapea. Ua ouwha pei o se vai i e ua vai ina ia o maua o e ua vai. Ua avea au ma mea uma mo tangata uma. Mea tonua lea na whai e Paulo i. Wa avea au mo mea uma mo tangata uma. Whamaila ia lea. Ina ia i u lava, ina ia ola nisi ia tau. Awala alto ina. O mea uma na whai e Paulo. E o foila al peritomeina o Timoteo. Na whaia ina ia maua se tangata whaola ina. Atasi al tangata whaola ina e mauai, that's worth. Ai tele tangata na tāua nao ngā ele mele na whaia. Toi peritome asi ta mau Timoteo mutua. Ai ele winga tāua. Ai sa lefa maile apostolo Paul. Whaia o ma mea uma. O mea lelei ma mea wha lelei. O mea o te loe lea o ngā ia tau. Au o whaia. Ai sa ina ia oua o ngā ai mo tangata uma. Ma o nei mea uma ua o whaia. Ma ua tutupu nei mea uma. Ina ia whaaola ina ai se tangata mo le whaola tanga Yesu Keriso. Whamai ina ia i ua i lava ina ia ola nisi a te o winga o le ola. O le whaola ina. To save their lives through the gospel of Jesus Christ. O le whai upu e wha, ma le whai upu e lima e pe on tātou whaita wina le le fiafi. Nā, fōringa mai ua whai loa atu e Paulo, ma Timoteo, ia masila, whai loa atu whai unga, o le mele le tupu i le mele, e le ngateo, a la fo i o ma le whiau, o le ale whiau, o le whiau ta ua le mana o Paulo e tau atu e ka le sia, ia ua umana whatu tū, le ua ui atu e ma tau atu i ai, ta ua atu i ai, le i unga fono, lea na whaia i Jerusalema. E o mai whaatasi tangata i Iuteia, ma tangata nu ese, e le tau peritomeina, e le tau sia le tūla fono, ai ia o mai whaatasi, ma futa whaatasi, ma lolotu whaatasi. Nā o le awali ia o atu e mamoli atu le tala le lei, e te tau o na whaingo fie ai o na maua le tala le lei, e tau ni peritomeina. Peila o Timoteo. A o tangata lotu ma tangata e fio mai tu tonu o le wha o le tanga Yesu Keriso o mai sa o loto. O mai le wha tua. E le wha upo e wha. Le tau atua i le unga fono. Le mele elena tupu o Jerusalema
le mātou te tau atu whalong fo le lau tu e whaitawina. Whamai ua ui ane I lātou I ai, ma lātou tu I nā atu I a te I lātou, tu ngā whono, le winga ngā le upu ngā tu ngā whono. Lono winga o I u ngā whono. Na tu e le ua apostolo ma toi ina o Yerusalema, le ngā whono le lenu whai le wahaso le te nei, le longo atu o tau, o se tala le lei, le ai e le tau, perito meina o ngai tangata, tane nu ese ina ia ofi mai tu tonu o le whao le tanga, po le kale sia Yesu Keriso. Whamai, o tu ina e lau apostolo ma to ina o Yerusalema, la tau te tausia, whamai ua wha malo sia foi e kale sia I le wha tua, ma ua wha to teleina, I sa nu wha to teleina ai. Why is this multiplication? I say, ona ua sa o loto tangata. Mi sa nai tangata nu ese. O sa o loto ngai tangata nu ese o mai e ulu fale mai le sa o lotonga I tu tonu o le kare sia Yesu Keriso. E o noa male tau si o se mea te tau no latu whaia pe o le perito meina. Ne ua moli atu. Whai upo e ono e o le se fulu, whai mai. O ma vai ona latu I anele I Ferukia, ma le nu o Kalatia, a ua vau ia le nganga pa ia a wala tute tau tala atu le upu I Asia. Wa o fo I la tau I Musia, ona tau mawhailea e I la tau ona watu I Pitunia, a ua le mawhailea nganga ona la tau wo. Ona ui whaatafa ne leo I la tau I Musia, wa o I fo I Teroa, ua I loa fo I e paulo le whaalinga I le po, o le tasi tangata Maketonia o tū mai, ma ai o I mai a te o whapea mai, sawia I Maketonia mawhi soa ni mai a te I mātou. Ua I loa e ia le whaalinga, ona sauni loa lea o I mātou, e o atu I Maketonia, ua manatu lava I mātou, ua wala au I mātou e le lii e fola le tala le lei, ia te I la tau. Mana ia I o le mele I, tātou te loai. E tai e le tu la fo ina e le tua I tātou I mea tātou te whaia au auna ia te ia malona whina ngalo. As long as we are aligned with the will of God and we are determined to serve God in our free will, God will never forsake us and He will guide us through His Holy Spirit. O leo Paulo ma Timoteo masila o e whaile ngā luenga o le whina ngalo le tua. E ese le mea lea na o la tu mana na o eo iai na mana na o eo I Asia, mai na Asia. A e o atu I nu uia le whamai e o atu I Musia o atu anga I na e whamai le nganga pa ia, don't go. Aua tau te o I Asia. Na tau mawhai a le tau whaatafa atu I Musia wo I fo I te roa, aya mo moero na te roa. Ai o loo whaafelufi sasi le mawhau le apostolo Paulo. Po le ale winga o le mea lea na whai mai e le nganga pa ia. Na musui ai o ia e le nganga pa ia. Tau fio ai I la tau. Ina ia aua ne I o I le ala lea e o e puele va e o ai I fea I Asia. Mo moelo I ai a fio mai loa le atua I le whaalinga ma whaali a Paulo. E le itu la fo ia e le atua. Paulo malana au malanga. A o e whaile fina ngalo, lona fina ngalo. Whamai le whaalinga o I loa atu e Paulo lai moe Paulo ai loa atu. O lo tu mali tangata ele matawhanga I o I Maketonia. O lo tu wai matalo mai mawhai mai fesoa ni mai a te I mātou. Mawhai mai, sau, come and help us. We need you, come and help us. A ese ale mele na mana na ol malanga e whatu tua ngai ai. Ma nei ala I o leo stai, te lo le mea tā ua. Le mele tātou te o ina mai I. A tonu I teimi al ma nei ai o tātou pol kalame ma tātou fuafuanga. I teimi matua seki me uma la tātou fufuala, fai se mei tonu le kāresia, po tonu o tātou ainga, po tonu so se mea tātou te iai tā pulpulenga, mangai ai tā pulpulenga. Well lay out the plans and strategies. Patatitia, ready o le a peshu, le a o e sa ili msu e ma fa, ta tia ma fa tau nu.
ai fa mai le nganga pa ia taufi te lola taua mo le stai obedience to the will of God ustai le fina ngalo le tua ai aua le faia o tatu loto a tonu e manaia me tatu te mafu fau e fai ai sili e tuai le matango fie o le mea lai fina ngalo i le tua matele le manuia tatu te o iai ai maise o le manuia i o lona malo pe a tatu fa longo mo stai le mea lai fai mai le tua tatu te ui ai aisa la tatu te malanga fatasi ama le tua tatu malanga fatasi ama le tua ni te usanga atunu te le se atunu fo inesi se a le o tata mai lo va lo sai le tua te tonu le fai ona e o mai o lo e mau pele na fa ona tanga e fainta e fa fita oli but as long as we can discern the Spirit of God, tatu loa, tatu langona ina, discern His guidance, discern His leading, discern His whispering, tatu te langona, le mea laifa mai le tua tatu te, afeanga iai, mea laifa na ngalo iai le tua. Afe mai loe afe loa, auane, faias tatu fia poto. Fa mai lo le tu e afe lo liliu lo tiranga va tu feinta o lai te feinta dia le tu ale pe no mo mai e il tatu feita un atus oi lo e paulo le falinga ona sauni lo lea o ila tou e o atu i Makedonia te lio Makedonia o le region o le mole ai tele pe o kilangi pe se me fa pena nei e kalesia uma e pe o Perea e pe o Filipi e pe o Galatia e pe o ai se kalesia na ngalo e te isi kalesia nei e kalesia na le la fa mai atu la me fa mai no nai lo la vai paulo o le falinga le na sa o le falinga mai le tua ta pena lo ready and change their way, change their path. Sui loa, maolo ele mela no fa maile tua e a ngai ai. Aka le mana ia mo le mata ngo fi. Saula ia le fa upo sumaltas. Fa mai o mata tu va, le curioso va. Curioso va e te roa mo fola watu le e samotake. O le tai au fo i wo ai ina Neapori. Ona toi o tuai lea i Filipi le sile o le ai mo muala le o Makedonia le tau no i ai Filipi o le mua i ai lea o le tu o Makedonia o le kolone ua mātou no nofofo i lea ai isi yaso ia poni na yaso marisumal tolu ua ofo i mātou i le aso sapati i tu o le ai i le au vai o le vaitafe o le mea ua masani o na fai ai o tatalo o le fono tatalo i le sapati i le tai ao po ai le i o tangata sunako temi te talo o tangata i utaia ia la o le ono le tai ao o atu ai ma le uli ia e o le fono tatalo fa mai ua ono nofo fo i mātou i lalo. Ma tau tala atu i whawhine o e na poto ai e sele māneia. Ma ngai a kele ngi whawhinge o ko a anga il fonte talo. Whawhine o tō e kālesia. Pai e o i fonte talo. Ma nei o nei whawhine le taia o pō, usu pō il fonte talo. Na whawhine i e tau mai e leo tau maista māloa. Tau la mua tinai nei me o fonte talo. Some women's. E leo tina uma foi o isi tina o le pai e te talo. Fe alo fa i fon te talo le kalesia. Ma sumal fa o fa longo mai fo ia te ma tole tasi va fine o matau i le tua o li tia le ngoa o le fa tau i e pa auli o tua tira lona no. O ta talaina ele li lona loto ia nau i upu na tautala ai paulo. Ma neia tele lea whawhine, o le whawhine lea, o le whawhine tuatira.
o tua tira, e asia, le na tau o e le au li ia. O rofo e kale si e fitu fo i e le tu se wha linga le e ma tua tira, le e ma e feso, le e ma perikamo, le e ma mai si e kale sia. Le la e tua tira ia, e kale si e fitu. O asia le titi le nā le iai, a le ale mea alitia le fai, o le e fai ngā luenga, o le maua lunga i o le ngā luenga le lo matua lea, na te su ia mo meo ie pa auli, o mo meo ie pa auli la. O ie e su iei mo meo o timonga mo meo ofu mo meo manto, ofu mo meo ai ngā tupu, o tangata taualoa, a misi a tupu, ma aloa lii, ma siofo, princesse, e su ia le fafine lea, ofu o tangata ia. Wa aila ia ile awala le atua. Malona lili wina o le loto o le neitina. Ma le fai mai, wa nauna watu lona loto ile upu o le atua. Wa tatala lona loto a tautala paulo le upu o le atua. Lona winga e faulinga mai e ua talia le lo matua lea, le tala le leia Yesu Keriso, o lona talia ina fo i lea o Yesu Keriso i lona loto. Ma avea Yesu maona alii, maona faola. E lola le ministry ale lo matua lea. Ele ingata i le na o le lona suina o la eipo o lava o tangata mawalulunga, talu o na faola ina mai a maua le tala le Yesu. Sanga lue le lo matua lea, ma avea o ia o se tangata na o langa ministry po o lana moli mau, i le tele o tangata e le i mawhai o na o iai, le tala le leia le atua. Whao ngae le atua, le whawhine lea. Wa lai maua lana fiso ta inga malana communication, ia ma le environment lea, ia le whawhine lea, e mingo whatasi, ma pulini sese matangata taua, o lea ai, ma lea malo. O lea ua moli mau, whao ngae lea tua le whawhine lea. God used this woman very effective and mightily within the environments of those people, the royal families and princes and kings and queens. Mele le unga nuele lo mtua lea. Mwhaina o tiai lana moli mau. E ala ilona o langa, suia, malana amio, malana teutala, whao ngae lea tua, le whawhine lea. Aisa, whainga lea nganga pa ia. Ni liu mai ae lea tua, le whainga malanga, aisa, la wele lo matua le usa uni e whaatali mai o e to tonu o Filipi. Na te whao ngā ina, mo le fina ngalo le tua. Ina ia richa, ina ia ai li tala le leia le tua, ngā i lesi level le ilunga ifo. Take the gospel to another level, upwards. Tangata e whainta ona o mai e whaalongolongo i public area ma public places. Ai ave e sis tangata i lunga i ngā. Ai whaitau ia i le ale research le ngā luenga ma le ministry le lo matua le. E matau tia. E o anga i tangata maururunga na ngā lue iai. E le fefe. E le tāwhia e sesi. It was risky, but she went and took the gospel of Jesus Christ to that level. Makau kia. Ta ua leo le nganga pa ia. Wa le ta ua mai e i tono tusi le lua o le nganga pa ia. Ma le nganga o Yesu le ta ua tatum ta upu. Aisa o le nganga pa ia. E whai loa mai ai. Le ta ua tele o le ta inga le atua. Ia le ngata fo i le o le. Whaasala vei o le atua ia tātou por kalame ma tātou fuafuanga. The intervention of God in our programs. Sometimes we ignore God. When God come to intervene in our program and our strategy and our project, sa ule tua istaimi a tātou te le ano iai.
please, when God come intervene in our program or our strategy, give way, give him a chance so that he can come in, the Holy Spirit can come in. Sau le nganga, fio mai le nganga pa ia. Le nganga o Yesu, maia suia mea uma. Aisa, ole fira ngalo le tua. Ngalo lue mea uma. Inspire le nganga pa ia, tangata uma ma mea uma lama e whao ngā. Ina ia wha lau tele ina ai, ma ia tupu tele ai, le e ka le sia. A le atua ile Lololangi, ka le sia Yesu Keriso. Tātou tala noa mea le tātou manu lauti le amatanga o le tātou tusi a ngā luenga. Le aise mea na mawhaia o na tāu fia le misiona o le ka le sia Yesu Keriso. Nothing did hold back or was able to stop the mission of the Church of Jesus Christ. None. Le aise mea. Eo o mai foi ai I o lo alu pea, o lo savali pea le tala le lei, whao ngā ina le ua apostolo, whao ngā ina Paulo, whao ngā ina malesi to sfulma le tasi, to suma le luo apostolo Yesu. Teimi lea, centuri mo mua. Ngā lulue na ia, wha lau tele, ia le fina ngalo le tua, malona malo. Suma le tasi mai ona mātou tu wa ai le te roa ma fola watu I sam tātou mei atu a ngai I suma leono, mai suma leono, suma toru. Mai wofo I mātou I le asa pati ia nau omon whaitau nā leo o li liu ia le lo matua lea o le suma lima ua papati so ina o ia oai li tia a toa malon ainga ona ai oi mai lea o ia ua whapea mai a whai ua au tau manatu o au o le wha tua I le rii tala lea lo matua o mai ia I lo fale come to my house hospitality na o lo matua le invite se I whaise mea ai se awha me lo matua a whai ua tau lo o au lea ua a vea matangata wha tua ia Yesu la me tau te leo mai e lo fale se I whaise mea ai mai o pulutia foi I mātou e ia. Mai o whaanau ina ia ave I lātou. Mai e mai ua o atu I lātou mātou ile te talo o na whetai ia I lea mai mātou le tasi au na teine ua iai le itu wa valo ua maua o loa e tele maona lii I ana valo anga. Ua whe muli ai o ia Paulo mai mātou, maalanga ua whapeane, o au na nei tangata le atua sisi ese, la tau te tā lai mai a te I tātou le ala o le ola, ua whapeo na whai e ia yaso e tele, a ua ti ngā Paulo, ki ngā I Paulo le mele whai at mta inga lea, le an mea whai, muli solo le, ia fo le tintiti le teine le whamau, le ulu ai le nganga o le te Apollo, e hitu wa valo. Muli me mai o tangata au na le tua tangata ia o leo mai tangata ia ta lai mai a te tātou le ala o le ola e ui na tau tala le teine le ni upu mātango fie ai nei lo le leia le apostolo Paulo o le nganga le anga le ai whaanga ngana maia ai sa o le leia she was exactly right ai sa o au na le tua ia Paulo Timoteo Masila, au na le tua, le mele la tua vatu, le otu vatu le tala le leio le ola. E sa o le leia la le tu valo le te tala mai tonu le tene lea. Ai nei lo le leia e Paulo, o upu faa ole, ma upu o le tau faa se mai le nganga le anga lea. Mai waita Paulo isa, le tangata lana te loa, Paul discern the evil spirit. Na ngona le leia Paulo, e lo se nganga le le te utala mai fa mai wa fa pe fa mai o te fa atu ya te oe upula la apostolo no fa il te mai ta ile muli solo ya Paulo ma fa mai o na le tu la le tala Paulo no fa o te fa atu ya te oe le suafo Yesu Keriso alu ye fa fo ya te ya
de fai ia Paulo i le anga le tono le teini. Ai le o fai le teini aisa, o le anga le control mai, le tau tala mai. Le fai mai nei tala fa ole. Deceitful words come from her mouth. Not really from her. O upu be pelo. Pa mai o na alua i lea, o ia i fafo, i lea lava i tuaso. O ile wali fafo, o le anga. Sai tono le teini. Fa mai lea, fa longo la le mea maali, o i lo foi e ona ali, e iai ia matai o le teini lea, o le winga, masalo nisi o lona ainga. Fai lo pongo lona anko. E o ma avesi teine lea, e fai ana vavalo pepelo, se e tangata, mau mai e tangata, au mai tupe, au mai mea lofa, e a mai le teine lea, ona mingi le i le aulia, o ave le aulia, mau ai winga o la fao ngaina, they use this little girl for their economy, for their benefit. Fao ngai le aulia, le fao valea, isi teine lea ma, fai ei walo anga se maua mai ei tupi. Ai le ave si teine le tupi. E ave le uli, fa mai o ali i o le teine. Luinga, le pan kakolonga a inga pea. O le ala le meo tupu. Fa mai walu ese le fa tuanga e maua ai a la tu o lor fai po suma leiva. Luinga, walu ese le iku le ngai kongor kengele. O le maua ai langi walo anga pepelo mangi mesi se me fa ke mongi ngai kongor kengele. Mai ona puele i la tau. Vai le leanga kere o le mea lauria. Puela o li ia Paulo. Masila. Ma fe toso ia te ila ua. I le malae i luma o ali. Ua te tai fo ia te ila ua. I wha masino. Ua wha pe atu. Ua matua wha soe sa mai nei tangata. I lo tātou nuu. O tangata i uteia fo ila ua. Ua fola mai fo ila ua. O tū sa ona talia pe faya e ila tau o tangata Roma. Ona feo sofi mai le moto o tangata ia te ila ua. Wa saei ese atu e wha masino o la u ofu. Wa faya tu foi ia sasa ia te ila ua ila au. Wa la tu sasa ia te ila ua e tele o la ta. Ona tu watu lea il fale pui pui. Wa faya tu foi le leo le fale pui pui ia leo le ia te ila ua. Wa o lea polo inga ona tuua tu lea o ia te ila ua i le potu tu loto ma faa mau i o la vai ila au. O le tu lua po mao ua tatalo ai ma pepese Paulo masila i le atua ua faa longo fo ia te ila ua e ua nono tia. Ona faa fua sei mai leo le mafui tele ua lulu ina ai faa vai o le fale pui pui. Ona tolo ina mai ai leo pui pui uma ua manunu ai fo i o la tono tanga uma lava. Ia le nā. Nā le meu tupu. Pua ngā. Ua o i le au malanga a Paulo. Aisea, ona o le vāvenga. Na fai. Le tulinga o le te moni, o le mauaini tupe la uli ia, o lo ave le tua inga se wrong accusation before some leaders, and they accused them, and what happened? Was saule ne fai unga. Ea, saei o la ofu, sasa i la ua, longa sasa, tu lo le fai pui pui, ka loka o la vaele i la au, ina i awangi so sola, ta puni, tu tonu o le pā, o ngā tonu whamo le pā tu loto luinga, the very center, the very middle one, they locked them to the wood and put them there for security. Ina ia malu pui pui ai. To iei ma leo, ila tu e na leo ina le fale pui pui. Te wa iei popo ngā wo i au nā le tua, au tua inga se ma me se, aisea, ona o le wha maoni, le whainga o le tala le lei, ma le whina ngalo le tu. Wha maoni le ngā ruenga na wala uinai. Leise fefe, leise pala ai, leise foi, le ai lava ma se matau, po le a lava se me tau fia ai. Ila ua. Po la tofo. Ilo te o mai Timoteo, iau te role ngai ma Timoteo. Wa le au malanga lea. Wow. La le meu tupu. Ya. O lo le po. La e mo moe e ma leo tu tono le fai pui pui.
pese ia le ma fai vi inga le uli I tutonu. Paulo masila, ele o taua mai te mo teo. Pa mai ua fai ala pesenga, fai le la mafutanga. Vi inga o le tua. Pese a mamoelo, ai sau e ngā lulu mai lo, ai uu mai lo mal mafui. Sau ale mafui e fa mai a, ua lulu wina le fal pui. Lulu le fale pui ua matala tala ai le la au le ana no noanga iai sai anga iai ia fili ia poni mai fo ina na hukanga iai pena no noa na iai ia au na le tu matala ala le mentu fa male foi po lusu mal fitu ua ala le leo le fale pui na moe ua nai loa fai tu toa o le fale uava noa. Ona se ile e ia o lana pelu, e fasi e ia, fa te ia ua so sola e na nono tia. Le ala pule le ola le lilea, fa pea ia uso sola paulo masila. A se ame ala pule le ola, e sili atu le whaingata o whaasalanga e o ia le pule a Roma. Wa le fita Roma. Sili atu le whaingata o whaasalanga. Persecution will be so severe compared to what he was going to do. What? Kill himself. Commit suicide. Sili ele pule lola ngai lole. Lafo ye ko kongo se luo le ongai ai le ongai peo fasalanga Roma. Ia pe ku fo ia kaveloi I tau po mia fa penga ma jau tia. E fa mai. A ua alanga mai Paulo. Ma le leo tele. Ufa pe atu. Aua ne I faye o ese mea leanga ia te. Aua ke pule lo wola. Aua. Aua te pule lo wola. Soli. Aua lea ma te inei. Le makele so sola. Wa makalkala ma vilvili. Alea ma ke ngofo I. Ma te leo so sola ese. Ona faye lea e ia te au. Maniafi ona oso mai le o ia luinga lau oso ku marisulu o le afi ma fa pa I luma Paulo masila malenga tete le la ua ele mele ua tupu I le leo fal pui na leo ina ia o le ua vave na olo na mafofau le matautia o le mafui le na tupu. It must be a divine intervention. Fai ele o se mea na fai ele atua. La sisi me fai ona tupu nei mea o le sau le mafui te tala kakalai fai ko au a mea te tala manonoa o pangotaia o tangata o le atua a lala vai nofo ele o e makau kia. Wa awful. He was amazed. What happened here? Fa pa ulo maifo ya Paulo. Masila. No inga o le acta le tangaka ua submit po ua tu ina atu uma o ia ua ifo atu e pe o la ifo I se atua. Okay, wofo. Fa mai au mai a fo ia la ua ifafo ua fapea mai ali se ale mea e te taun au faya ia o wolai. Moai. O le ua vave na o le mafofo le lia I le tu fa le nganga. E le o tala noa le le ofisiri le iu kat kongo le ofisiri le ase mea o te sao mai ai I a Roma. Vave ia o na fa le nganga I le mana onga o le leo lea. He was changed altogether suddenly. He was more spiritual than physical. Vave ia na resolo na mafofau mai le pule Roma, manisia me o ia teia. Le o lona mafofau lea, le ilai makau kia lea kua la uli ia. Mai langa fesili, le ase mea o te whaia. O le fesili ngai elfa Britannia, what must I do to get saved? O le ase mea o te whaia o te olai. Dala talia al whaifiau. Mai o whaia atu I la ua. Ngā le whātua tua
ia Yesu Keriso. Whaatutua i le li o Yesu e te olai. Paule nā. Whamai e olai oe a toa malou ainga. Toa mana o te tau atu le melea. E le o le whamai e olai oe malou ainga mai le pule sa wā Roma. No. O le ala ua whaale nganga a toa le mea. Since God interfere in the matter, in this matter, since God interfere with the condition in the jail, everything's changed. Sui me uma. Sui le mafau le lilea. Sui atoa. Ma le whai unga o le a whai. O le a ofisili se mea o te olai lo wanganga. Mai lo leo Paulo. Na o le whai tua ia Yesu. E te olai. O na la tau tala atu lea. I le fionga le li i a tea. Mo moli atu ma le upu. Ma i la tau uma ua i lona fale. Le lau e mo mai o le ua i le fale o le ula le wo iai. Mai ua na au mai fo i a te i la ua i lea lava i tupo ma mulu atu i o la tā. Langa fo o lai mo moe angai Pauloma masila. Lai mo moe ai lunga o faa lava mata ma toto lai faa lava i o la tino. A le lafto a mulu i le fale o le ula lea. O le leo ufa o leina talia Yesu, talia lona ainga Yesu malan fa o le tanga, o solo ma le lofa i tangata ma au na le tua. O mai loa, mulu, to'o, i o la ta, fa mama, amen. Fa mai le o mulu atu i o la ta, o na papa tisoina lo lea o ia ma lona a inga uma. How many times that salvation, baptism comes straight away after salvation? Le fong tatu ta noai ele mata au pulua. Uma lona fa longo tangata ele launga mo mua petelu, fa olaina, talia le upu, talia Yesu, ta mai lo Paulo, Salamo, ma ia papatiso ina o tau le swafol ta male alo mele nganga pa ia. Papatiso le vaile tau tala i. Uana aveina e fo i la tau i la ua ilona fale, ma lau atu me ai, wa oli o ia ma lona ai nga uma, ua faa tua i le atua. Ne matanga o fia o le mele na tupui. Maua i le tangata le nei, ia le faa o la tanga, a Yesu Keriso i le aso lea. Ta ua tele, ele mea na tupu. Amen. I le langona ina, le mea lofa leo le, su e ina, po o lou langona ina o le nganga o le tua, usom tua whawhini. Langona le teita ina le nganga wa ana wha le tino le mawawau o Paulo masila, o so sola. E na langona na iai le nganga o le tua, na langa langona le lei, e le te tauna so sola, aisa, whaia e le tua me uma. Whaia le tua me uma. Wha le nganga o la loto mo la mawawau, na lai au na nofo e le so sola, aisa, leanga o lea iai le mea lea e te tau na whai o lea. Wha o leina le tangata lea. Wha o leina le tangata lea. Talia le tangata lea le tala le leima mauai e ia le wha o le tanga. Le maa neia ma meo le. It's very important for us to have this gift of the Holy Spirit. Discernment. Discerning the Spirit. The right Spirit. And the wrong spirit. Le nganga moni e sawe fa pe mai. Nofo pe ulu tio. Salo le nganga le nganga te apolo. La mela luongo fo ele so la lo. Wa va pe so solo. O le nga ko le plan le tu. O le plan le tu. E fa o le ina le tangata le. Ah. Ata tu la ngona la le nganga le tu. O mea uma e ta tu te loa. E mawhai ona au mai fo i ele nganga o le ti apolo isi mea e pei lava o mea e pei au ni mea wha le nganga wha o so sui nai ma se i tātou
ai la ngona le le el tangata fa le nganga ia le nganga o le tua ma le nganga moni lava e manu iai fa mai le na mo le yoane o lona mata o po fa mo le yoane o lona mata o po fa a lona fai upu mo mua fa mai le au pele a ua tau te fa longo ia nganga umalava a ia au tofo ia nganga pe mai le atua i la tau a wae to o tele perofeta pe pelo ua o watu ile lalolangi o le mele nei tau te iloa aile nganga o le atua o nganga uma o e tau tino mai ua maliu mai Yesu Keriso ile tino mai le atua lava i la tau. We have to discern the spirit of life, the spirit of God. Amen. Mana mia. E ui sa whaalongo atu Paulo i le moni o le mea na te utala mai ai. Le mea na tupu. E ui na whaalongo atu Paulo o nai loa atu e Paulo le matau tia. Masila le matau tia o mea ia na lava ai o mea lava e na whaia e le atua. Ai e mawhai o na oso ai o la langona ma o la manatu whaal tangata. E ala lea i le wha se ina ma le wha oso ina e le anganga se o na whaia ai lea o le me se ai le whaia le mea o lo fina ngaloai le atua. Amen. Taru te fo i le tātou mta upu. I le whai upu la e se fulu ma le iwa Pai po o mon tātou whai tau atua le i eisia tātou whai upu. O mon sful ma le iwa nga i le lusu ma le wha. Le lau tātou atua nga i le lusu ma le lima. O le tūlua pō mau te talo i la ua o ma foi le nā. So leu tātou o mai a nga i lalo i le su e lal tātou lau tu spaia. Ya leu tātou o atua nga i lalo le tōrs fulu ma le lima. Ia whtau ia foi ma le tātou teimi. Mai uao. O na awina mai lea e whamasino o auna. O whapea mai. Tua tuia o ia tangata i o. O na whaiane lea leo le whalpui nei upu ia Paulo. O awina mai e whamasino ia tuina atu o lua i o. O le nei o atuia. Ina o malamanuia. A ua whai atu Paulo ia te ilato. Ma lia i o le mele tupu i. O le o i lole me tupu o la ua mate ia e tai Roma mate i tai commanders ma le mele o tupu. Ua saule atua mate utia o Paulo masila e la vea i la ua. Whai mai lo le whatu nunga laulia. Tatala loa e laulia. Whai loa laulia ngai o. E whalongo la le mele o tu e whai atu i Paulo. Wa lo whatu leo ia Paulo. O loa lau whai mai lu teo. Ai o loa mani manuia. Ai le fia i la Paulo le melea. Me mo le tangata lai te ita ina le nganga o le tua na la ngate i lor me te una fai. Mai tolu sumal fitu. A ua fai atu Paulo. Ia te la ua. Ia te la tau. Ua sasa mai la tau ia te ima. Ia te ima ua nei. I lumo le nuu. A o le i faa salaina. O ima ua o tangata Roma. Mtau tia la le mele i. A leu fai atu Paulo. Ai longa i loe le au li la o la kou o Roma. A o lea fo i ua o la tau koe sasa ina isi tangata Roma. O ma ua o tangata Roma. Ke i e loe i malauli ia. A vele fe au o te i e fo i malauli ila i o. Fako ai loa i. O koe ngofa la kou ma koe sasa isi kaka Roma. I wa e pito Roma lauli ia. Fa longo la. Fa mai ua sasa mai la tau ia te ma ua nei. I luma o le nuu. A o le i whaasaleina, o i maa ua o tangata Roma, o na lātou tuu mai e leo i maa ua i le whale pui. Lātou te tuu le mū atu nei ea i a te i maa ua. Mai Paulo, oi, o mga sasa maa ua ku le whale pui, e ave ngungu ala maa ua e le whaese case o le melea. Ave ngungu a maa ua, mga o Paulo, ia whaese case, ia whai, ia se tausalaina o tangata la isa, leanga e le te tau ona o lātou sasaina o nisi tangata Roma. A le lai te e lau lia. Mai lea awa lava
A o ilato, se i o mai lava ilato, e a vatu ia te ima ue, fafu mai Paulo, e te tauna whaile o li ilata e te i Roma. O ma ua o tangata Roma. E le te tauna ave file mua ma ua whapea, te tauna whai loa atu le me, te tauna whai. Tauna whai se case, a whai o lea, whai lau ri ila, e o mai. E ave la ma tau i whafo, ma whasa o loto e ma ua. Ele ngon ko kuria file mu ma ua ma sa le vale ai o mai e ave file mu ma ua i fafo le fal pui pui na ngo ma ua tanga Roma pa longo le fai po to suman van ona mo lia lea e au na o ia upu i fa masino ona fefe leo i la tau ina ua la ngona o tangata Roma i la ua. O na o mai leo i la tu, le ala ua mai. Ma ole mai ia te i la ua, le ala ua mai i se nganga e tau wha maua lalo mai, ma tau wha lalo mai. O mai le ama whai atu ia, ma ole atu ia i la ua, ua vatu fo ia te i la ua i fafo, ma ai oi mai ia o ese atu i le ai. Le ala ua mai lau lia ma ai o iatu ma fai wha alelei, leo fai wha alelei sia. Because ave Paulo Masila le case i lumo le wha masinonga, ave anga i le case ma ave anga i le higher court, e mala umala uli ia, e me sela u wha masino, ai sia. E le isusu e le leipon kaka roma ia ngofum koe sasa. Whamai o na o leo i la ua, ia wha file mulo e Paulo. Na o leo i la ua i whafo le whalpui pui, wa ulu fale isa litia wa feiloa i foi ma le auso ma la wha ma whana atu ia te i la tau o na o lea o i la ua. Ne uto e foi i le whale o le ainga o le poto le lomtua o sa litia wha ma whana atu ia te i la tau o na o lea o i la ua. O le whale o le lomtua lea o litia ma te olio le whawhine leana tatu whalongo e sau o ia mai Tuatira i Asia. A o i to tonu o Filipi i le whale o lo matua lea o litia o ina a matai le ekalesia i Filipi. O ina whaatua i le ekalesia e Paulo i Filipi. Wa vaila e le tau o tele o le lo matua lea. Lo matua lea ngā lue i to tonu o Filipi i lana pisnisi e iei lona fale e nofo ai e lona fale malona au ainga. Waila le uta tala e le lo matua lea lona fale e whaatua i le ekalesia. Le tatu te whaalongo i le ekalesia i Filipi le na ave fo i ele tusia Paulo mai tutonu o le fale pui pui a o fale pui pui Roma. Awa waila ia i le tāua tele o le malanga lea ma le whaasinonga lea tua na ave ese mai ei mai Asia e whaasino e o i Makitonia e o i Filipi ea ale o tua ilisi e kale si e Filipi i vea i le fale o le lo matua lea ta tala e le lo matua o li tia lo na fale e a matai le e kale sia a Yesu Keriso i tu tonu o Filipi ma o le e kale sia mua lea i le atu Makitonia o i so o tuai ma ia Kalatia le si e kale si tonu o Makitonia o le si e kale sia o Perea e mai si e kale sia i tonu lavo le ai lea e kale sia na whaatutu e Paulo lea lau tātou whaalongo i le tāua tele o le amatanga o le malanga lona lua la apostolo Paulo. Ia, talo le vai aso fou. Ia, te alo fou la ngata i le tātou walo vai aso fou. Ia, o le a tātou tal noa e tātou por klame e whate tau le Christmasi. E tātou toa mai foi lea i le tausan fou. Ia, ono tātou toa a mata foi la ia lea. Ia, ma vava ai le tua. Pea fon tātou tala noa. Tātou te whai mea whaalongo ai le nganga pai o le tua. A whai mai a le nganga pai o le tua, o le a tātou woa ngai sesi,
se si vai ngol tu spia ia la to wonga ia fa me fa lenga po yo le tu tatu te fa wau e le tu se ngaluenga ia la tatu fa wau lava se ia fai wina le tu se ngaluenga al vas fo ia e fa penaona fa statu tata noanga le fata wina le kismasi ia le tala tatu leina pe i fo isi se fia wala mai wa le tatu minutes fulu ma le lua le toe ia mai fo so fina ngalo mai so fisili ia mi se fo ia o le tatu mta upu e pe on tatu tata noa i le mta upu fulu ma le ono le matango fie mo le telefoni me taua tatu wa o ina mai le fiafi awoni ngalo ya ti o e usum tu fa fini o lo yai le tu fa tasi ma oe malau finga malanga nei tu sanga ya lo sau tatu balau mo fa talo fa tu tatu balau talo fa poni talo fa Antonina ya Georgina malo la per soi fua alole on sai malo por soi fua no sunga so siangai yo we le sau fasili po sau fai ti go fo nga le nga fa sai la mo li ati le sunga wa yo te le do vai me na fai ti na fa sai la va tu inatu tanto po kala me mana ya fo ni tu la le fiasi yeleli ia la va le tu ya lo fangele tu sang fa fo lo soi fua le tino lo to ma go fa le nganga o nai pia ya wala wal fa mala mala mai no fiunga le tu mo ma to e me se la va o le fia mala mala ma ti le fiunga le tu yeleli ya alo fangia foi ne vai as ma le uti ma un fu fuanga le alo tu ya ne foi vai as o ya manuia la vala sunga ma le ai alo fa tu po tele ya Georgina ya tatu foi le vai as Antonina alo fa tele mo e ya fa se fua talo foi le statu la talo oi ya fa talo la oi le sa no o tali fa tat ya sa no malo alo se fia pasta alo fa ma lo si wala ka foi uma le to sanga ila o kalaku long o fa ma lo si ya e ta long se le ta uno vale fa lo ya ila o si le ke fa to ele tenga esa ole uska ika ua ya ele uska ika ua so moni la se fie ko ile para ko ile le Yesu Cristo le para ko le matayo le comme kala mai le para ko le kusi su kasi ya na ego mai por isso está se por isso o que está por isso está se por isso suban o mai toma lo no para o todo e ele todo é para que como é a fazer meia mas como ele aí lá cali na sui não mal fau a não faz eu vou ele ele como ele também na ioe ele já faz ioe so ole akale o lulanga o kana te chama que te chama ka lo que di o ye ko ina le lasse ko le ko anga fai me le lo ko anga fai está na perto le no o le fala la na que fai me ko ko fai le a mai ko langa ye la uma mai que e se a cara pero faz por ele que ele o meio tá o que lo pone tem la meio te si que o meio é vai o meio lá uma sa uno io que mai so le secchio la uma vez aulo il ma io non fare e vera fai e fai so kai la meio che sta o sta o sky o fa lungo so e va appena quella sco in una amo lo sky per fa con le sa wai algo estava pegando la relação com o chamo porque lo que me it's like a performance performe ile lo kurisi olima ma yo eso me la fai kwa
e na na e le loe ma o le ku e se ofia so ba mo le ka o le por ma o le sita da be fe o le pili e da ua so skana ka te sia e le ka ua no le ko a lo ko mai ma ngai o le mau fe au ila ai le ma se me o fa ma fa no ia o e fa ma los ma lo ma lo tai foi la la mai se le solo que la motivi po ia va ia Christmas ia o tu Fela i res fol tato po klam muli ya se fotali fa talo felicitato la talo la Taponi. Oi, Jake. Oh, mai tonaki. Okay. Mai mako kauri. Oh, tole mai foi mato. Ele li. Ai alma ruma le vela okay ameu. Afka yaro sukari bolka ko pa postati. O ko e kaule ko vo le fia fiu so mai o Texas. Mga isi vai ngai ko fa ko yo pe le ko va pe ai la le se mea ko ni da pe se lo como ti ma ia foi la fa lo i por kala me ngai fa au ya la ko vaka ko e o ke va ko so vai lu ko pa ba ka ko kala pe ai da le o na ka wo ke po di por ko kala me yes y ele solo se acá con un árbol. Ya foi kau foi ari kusi desa ka fa balo paga ke yo na yo voy a lo que fa bar mana nga mai ele pa ngo pi mo ya awara ngo ia ngai apos koro ya la ole ngora vam kana nga amuya ka ko le o ka ko fai ka o i kuspa ia ma ka ko su ia ya mi jaga ka i o su ya le o ko fai ka o ia ale amakanga me le o mainga ka ro fai nga puskoro ia ka ai masasai la u la ya mi jaga mai ka o ka ko la ka ko foi de famu le kiri masia ole ka ko vai sole ka ko ko boli po vai sole malu lo ia o ka foi ko ia e foi por fai ko avo ia nga vai so polea ko ia se ko fa ko la pe ko ia ka ko por fai un o ia guari por vas mo ia guari kaya poni boli ko ka ikere ra lo fa kira fo ingama kak fo lai vas fo kak po kala mulmuli pe kak fa u ya mas o ko le sangi ma vi lo karoma ya mangko fo ya kar sanga ya mangu ya fo la kulai mangu ya le ya kaila ba ya mangu ya lo fa kira ku ya lo fa fo ya fa fo ya muli atu le ngang fa tai ile ya mal fo si tato tu no ya ai mola no tasi ya ai o e fo le taimi ya fa fo le fiafi ya la tu la le ngang fa tai la ulango misi lava ia auto lo fai pe ma pa angal ia el tato por klame nei fa ia le tu me le fo te am tangal te usanga si o le taimi ya ma lo lava le on sai la wala unga luenga ia lo tango link ia pe share tul tato por clame ni wainga me se foi lo timeline mo vai foi sa no e fa longo foi sistanga te le upole tua tonu nga foi sistanga ta ia el tato onga e pe on tato e 50 tasi e malo la vale on sai foi le fiafi ia lo upole tua ia e lava me tau e me nga ia o onga atonu ele o nga uma me tangata te to tasi ia se mea ia nga ia pe ona sa no vo tari le fiafi ta ole ustai ia moni le lei ia wa pole ala vale tele oni tato me fai tato te mai mo le poto ia a fai
Fai mai le tua le me fai a tātou te le fai a. Ia, pe fai mai fo lau fai au ia o le me fai a whaali lau fia poto mo fai a le mea ngai te mana oe. Ia po le sao le ainga, ia po ia se te loa e ave ele whaaloalo ma whaalongolongo. Whaatonunga ia me se foi o mea fai mai e ina i o tātou te tai. Ia na, o ina ilo aile ki o ishano e ia ile loto maulalo, ia ile ustai, ia e te on sai lawa le meolo e iloa sa o lo mamu fau, ia ai po le ale me tauna te iloa mau aile manuia o istangata, pe a fai e te fai ele mea ua whaatonu inai oe. Ia o la foi ni ngalo na ia tātou fulfulanga masani, ia e le tātou a unsu spaia e amataina e le vai aso muli lava, o le masino Januari le tausanga fau, lua fe lua ono, o le Bible College e whaingoina o le Auckland Pacific Bible College, ia na, whai te loa oe na, na umia lea o uina oe, mai alu lea onga ia o uina i oe, a wale whinangalo le tua mo lumunai, ia o oe na, ma la au mai ia le tā telefoni, o lua tasi, o lua lima valu, tasi wha lima, ia mo nisi whamtalanga. Lo mo lo foi le e foi se tasi se uso na whataulan tusi o vaso le tenei, o le tātou tusi foi leo tusi so soani, tusi whai e sauninga ngā luenga whawhai whiau ia, le ia le tātou tusi pe a whai e nisi o lo mana mia, ni tusi e te whai mea lo whai foi se si mo le Christmasi ia, lau mea lo whai le ia lea mo lau whai whiau, ia po lau whai whiau so soani fo ia, po se si e te loe whaunga ina lona soi fua, ngā luenga le tua, ave e sau mea lofa, ia e whatau i ele tusi lea, ia tōru sulta la le tau. Ele kanta foi leo lo maua lava kako koko mai Samoa, e alana folfola tule nei whasis langa ona o le tele o le koko lea mai Samoa, koko le leia, ai le mana e wha lilo wha manuianga, ia wha ilo atu ina ia whai o nao o atu ina i o tātou tangata Samoa, ia le fui whamunianga wa le koko ese le mana i o koko Samoa i o lo maua mai, ia e nai ainga fōi manai wō o lo ia la tu whatoanga i Samoa, whai e te mana o e kili wakula koko ia suli maka ala ka, ai o atu lo whale piki mai lau koko, ia e sul tolu ta ala le tau, ringa e kaungo fia pēra koe piki mai lau koko ngā sul tolu ta ala le tau, o le koko ai la poa, ia toi mana ia re manongi le lei o tātou koko Samoa. Ia, on le fiafi au te loa ua ngata mai fo is tātou Paul Clamel nei po, ia la whai u tātou si te talo, le tua mātou te whafte iatu ia toi le fiafi, whai wina le mātou Paul Clamel manuia, lo so soni mai, malo te tai mai ia e mātou, mo ai foi le tua le avano mātou whalongolongo ai, mo ni au onga e whao ngā i lo mātou o langa, ma le sabalinga o lo whenei, talo le tua ia ngā leim whamnuia i o tangata Samoa, a mise i mātou umana mafuta le fiafi le mātou Port Klame, whamnuia i la tau e tusa o lau e whianga pa ia, whamnuia foi le po, fuafuanga o tangata, mise nisi o whainga luenga, i ei o manuia ma lau tau singa ina i ei ule nei fiafi le manuia, ia aivi ia pe oe lo mātou. Tua whaamnuia nei au au nanga le tio Samoa, pulenga ma lau whai ngā luenga, ia, ngā le lei fo i whai ungo ngā luenga fuafuanga le teo sanga, ia whai wina me uma le manuia, aivi ia pe oe lo mātou. Tua, o le nāle mātou te talo, e alatu ia Jesu Kiriso, o lo mātou li ma lo mātou whaola. Amene. Ia o le tātou Paul Clamel la, Samoa le fiafi o tutu le Upega ile Loloto, ia e ele whamamo la tātou wheloa il tātou Paul Clamel mamuli o nei tau sanga le vas fau ta le walu a mo nei teimi la auto auna le poni fonoti fa soi fuia whamania le tu God bless you all. Amen.